dan hangni dan sangut kini ki leader jungi na po Meghalaya thì mata hangni kini yo ban share pi ka experience kumno bagi wan hagni ka seminar hagni aku hati te mata ngan nengkong ingin yo sengo bajing keren nai Madam Graceful Nongrom ini yo ban share ka experience jong i kuble shibun ka jingwan junga hne hapo Assam Guwahati ka along shisha ka jingun toy ka bakraw na ka jingwan junga ka ne ka royalty meets haka ne ka snam kala along ka ngalai kendu shibun ki para long kami ne ki wei pat ki state hapo north east pat leng ka jing kendu junga ki kala along ka jing aimen sim shisha yanga but nang ni shakmat ru ngala den kata ka jing kerman ba kata ka jing kut jingut hiru bangan trei bhai ka ne ka my recharge ba bangan ngan la ru ban ra ya ka buram na ka leng ji kenthe na Meghalaya highway day ba ka ne ka business na ba ka ne ka business jungi kanam ka ba ka Meghalaya jingi ru ka ne rengkat ba ki wei ki state ma hapo north east te ka ne ka jing kan junga ne ka por kan long kum ba jing aimen sim ki wei pat ki team member jingi ki bana Meghalaya banang ni shakmat ni na yo ya kata ka men sim jo ka jing te shitom na ba ngila banเป็นเรื่องช่วยกันกับ business my recharge ให้กี่ปอนกี่บาทวันทั้งที่ในคินเทนคุเลชิบุน long live my recharge กันนูฟิกว่าบันกำไมนั่นนี่ชักมันนั่งนี่ชักมันนักว่าบันกำไม more than 1 lakh นั่ง my recharge very good all the best มันตาปันนี่คือสงวนในMadam Agnisha Thapa yang yo ban share ka experience ke jong i le shibun ni phi bro kini ke jingwan jungi ka ba kham tam bangi mi na lai yeng la jong mi na kan jelas tiet la jong ni poi syak sabat jong ka stit jungi mo ni abang ni penduk pun ma ke jai ben riu jai long ka khatik e ka do no jong ite ka khatik bai ka do no jong a kham tam yang a khatik ba wa bai nga bangan pelong yang harap kan tres tom madu kata tangan ngapai kejing yo jongki kejing tres tom jongki berkat kentai beliau dan lai yo ban achieve ya ka long ta mo ya ka rain jongki ha ka amount jong iru kala poi de kilak mo kentai beliau tikat no ke tik lang yang ngaru asgo kumbang asgo palai kendu mau siang asgo le rain ban diang ka jang jongki rupa maki kilak palai mengit mlak de kani kadi kesin jam paningkong yang akan dikamai recharge sin jam paningkong do abang ketik yang abangan ketik bahaya ngabangan wa abangan tres sistem dia nang ni sakmat ngasukwa penting ipi soko ipi nang ni sakmat ngin ye yang teli ba jom nang bangin la ban le share lang ban wi je andre lesbon mentapan yang yo ban ya sengopat saya kajing keren na way ni dynamic leader jungi di kong daya marbo yo ban ya tu ipi kai kajing lap jungi bat kai ga rai jungi nang ni sakmat tim jungi naka silong mo naka ayat bida jungi na silong teka ngan keren namar ka bahasa khmat gila dep keren jong Grace jong yo mo datang ka way ngapa ban ong lem ya pi ngapang ka min sem mon tai ka tim jungi ka dona tenga ngech kem bagan ne ka tim jungi apa Meghalaya ka no dak ka jing ngolung ka min sem bangi dan tang khendiat ngutken tengi trang na do ka min sem bangin ya dan lang kroi ken bangin ya poi lang ha ka ne ka chaka bat ha pedang bangi bam pedang bangi tuai ngi ken mau kin yang ya baro ka tim jungi apa silong te tang kata he kulai si bontong ini tre lang na do wa met pat min sem bat ka pisaru ngi scam ba kum bangi yo ya kene meeting ha kane ha po ko tm kan no ngi dap da kejing kemen ba kejing ni bom la batai so ban poi no saka jaka bangin yo no ban jai ban wat de ke bibi ma ba kham yo sibon te kublai sibon ke ba kila keren sakmat kan long ka ba kalong kuncu ni kublai ya bara kublai sibon madam te ngai ngin yu fi ba stang very soon mo fin long diamond double diamond director naknega my recharge te mentapan keren sanai Madam Sidalen ini opan itu ke experience ngini bat ke commitment ka ba inai nang ni sakmat my recharge good morning ayurveda dak sni ngasno when shibun ban yo ban dan lang ban gi ka tim ma po Meghalaya ka balawan man participant namta ka Meghalaya barohi te abang idan ne ha kumbalai sni ngi iba le kendo shibun ki breu ye kendo i ma ye ka jing
Roy jong kenika company juga Ayurveda Mary Church Ayurveda dan ngalai yo I ya ke jingtre sistem juga we stat na bang pai bat sekali yang jungi ke stat ngidang duna bha ki bale igani te ka we ke baka experience kalong bang ngiru ni day ban sim ku ka buk sel ne kalat ini ban long serious ban sim serious baka long ka karyal ke jing jungi dan ni ka life ke jungi na ang ne syakmat ni try bha ban sistem kamot bangin follow ya ki step ne ha ban pe bha ban study bha ke ki ba nilai yo ni ba ke training ke balai ai ni ke seminar dan ke por naro ke tulang ni barok mo ki para lidal dan ki bombat de ki padang dan support jungi ro ni ya ajimut lang ki kumno ki trashtam na bangin dan takam sim ke trashtam ni la ki de kadon ke ciktik inga mo ada ui ki we kila roy kila ya la yar ha ke business jengki de ngaro kuat ban ke tulang ni barok nang ban trashtam nang bangin niar ke business jengki pengalaman ya ram bangin sel tho ban penrung ke sel tho iki we ro nang ya ai sim lang ki we dan kini ke jiman juga ngerasa de bangi tamu kita ke business ke profo ya kai man ke jongi mat ke personality jongi kumno ma ke feeling ke jongi ban de ban we ya ibe kran itu long taro ke long ke jingkat khusyibun dan kita hi khusyibun madam di kuma kila ya semua mentana barok sangut kini ki leader jongi ibe ki kenthe thì ngay cũng bằng ý rồi hàng này người ta hàng này apa hati thì im tay kita babon ki cái này ki bắt ki setiap ki la bon bahagi baga kamai de ki la kamdam Sydney cũng là Nagaland apa Manipur bat ki setiap la bon bahagi ki ba ki la achieve ki funds ki ba pair bat ki income jo ki ru la koi modern la ka ba ki la ban yo thì ngiru nami thlia bat ni commit nani sakmat min le pha ju ba ni la ban banyak banyak compete banyak lead ya the state hapo not easy but going the Brisbane all the best Mary Church is the best thank you